هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق به تحصیل دارند. در اساس این ماده کنستیتوسیا در کشور یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی میانه و عالی ساخته به استفاده داده شدند و هر یک شخص میتواند در دلخواه مؤسسه‌ها تحصیل علم نماید. در ظرف 30 سال صاحب استقلالی ساحه معارف به طور استوار و نظررس رشد کرد و همه ما از این پیشروی از این دستاوردها در زمان صاحب استقلالی شاهد هستیم که همه روزه مؤسسه‌های نو، مؤسسه‌های تیپی نو گشوده می‌شوند و با نوترین تجهیزات درسی مجهز می‌گردند. همه این با آن مساعدت کرد که امروز جوانان ما با فراهم آوردن شرایط در مؤسسه‌های تعلیمی خواه میانه باشد، خواه ابتدایی باشد، خواه عالی، علم از بر نمودن و با دانش‌های زمانوی خود توانستند که در المپیادهای سطح جمهوری و بیرون از جمهوری در سطح بین‌المللی اشتراک کنند و با غالب آمدن سزاوار شدن به جایهای نمایان نام ملت تاجیک را و دولت تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بار دیگر معرفی نمایند و افتخارمندی ما را تحکیم بخشند. ادامه موضوع در سوژه نوبتی پیشنهاد می‌گردد. در ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است هر شخص حقوق به تحصیل دارد. تعلیم عمومی اساسی حتمی است. دولت تعلیم عمومی اساسی حتمی رایگان را در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی کفالت می‌دهد. شخص در دایره مقرر نموده قانون در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی می‌تواند به طور رایگان تعلیم میانه عمومی، ابتدایی کسبی، میانه کسبی و عالی کسبی گیرد. حقوق به تحصیل یکی از حقوق‌های مهم اجتماعی انسان بوده برای رشد هم شخصیت و هم جامعه زمینه مهیا می‌سازد. دولت حقوق شهروندان را به تحصیل به راه تأسیس نظام تعلیم و شرایط دخلدار اجتماعی و اقتصادی برای تحصیلات تامین می‌کند. شهروندان جمهوری تاجیکستان به تحصیلات انتخاب مؤسسه تعلیمی و شکل تحصیل روزانه، غایبانه، شبانه و فاصلوی حقوق دارند. طبق مقررات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان امروز حقوق به تحصیل یکی از حقوق‌های پوزیتیوی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده شده است. یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان در انتخاب تحصیل آزاد هستند و در برابر رشد و نموی مناسبت‌های گوناگون جمعیتی امروز ساحه معرفی کنونی کشور نیز رواج داده شده است. امروز دولت تمام اندیشه و چاره‌ها را بهر مکمل گرداندن ساحه معرفی کنونی اندیشیده ایستاده است. از معیار ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به ما برمی‌آید که هر یک شخص حقوق به تحصیل دارد. در برابر قبول نمودن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اینچنین یکچند سندهای معیاری حقوقی قبول کرده شده است که این نظام را در خود تجسم می‌نماید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف که سال 2004 قبول کرده شده است به طور پوره فرا گرفتن تحصیل را در قلمرو کشور معین می‌کند. یعنی که امروز شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌توانند در مؤسسه‌های عالی کشور به واسطه تحصیل نموده در انتخاب آزادانه کسب یعنی مستقل هستند. قانون مذکور کفالت‌های دولتی حقوق شهروندان جمهوری را در ساحه معارف مقرر می‌کند. دولت به شهروندان جمهوری تاجیکستان صرف نظر از منسوبیت ملی، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی، موقع سیاسی، وضع اجتماعی و مال و ملک حقوق تعلیم عمومی اساسی حتمی رایگان را در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی کفالت می‌دهد. همه شهروندان جمهوری تاجیکستان نوابسته از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی حقوق برابر به صفت تحصیل را دارند. یعنی تمام شهروندان ما میتوانند از این حقوقی که در کنستیتوسیا و قانونگذاری صحابی پیش بینی کرده است برخوردار باشند. روند دیگری با تحصیل فرا گرفتن شهروندان جمهوری تاجیکستان محض با قانونگذاری در ساحه معارف تنظیم شده است که با رعایت پرینسیپ قانونیت اساس یافته است. یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان با این شرایط مساعد فراهم آورده در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی، در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حقوق به طریق رایگان تحصیل کردن را دارند. چون که دیگر شکل‌های نظامی به تحصیل فرا گرفتن شهروندان جمهوری تاجیکستان را قانونگذاری صاحبی مقرر می‌کند. ختم کردگان مؤسسه‌های تعلیمی دولتی و غیر دولتی از جمله خصوصی برای ادامه تحصیل در زمینه‌های بالایی تعلیم حقوق برابر دارند. دولت شخصانی دارای قابلیت فوق‌العاده را مخصوصاً دستگیری نموده به آنها جهت گرفتن تحصیلات کمک می‌رساند. از جمله برایشان استیپندیاهای مخصوصی دولتی مقرر می‌نماید. هنگام ضرورت آنها را به تحصیل به خارج می‌فرستد. دولت تامینات کودکان و نوجوانان یتیم و بپرستار را در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی از حساب مبلغ‌های بودجتی کفالت می‌دهد.
این لحظه صحبت داریم با تاج‌الدین رحیموف، آوازخوان انسمبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. ҳунармандон дар чорабиниҳои фарҳангӣ фаъоланд. оҳанги нав эҷод мекунанд, дастоварди нав доранд, суруди нав пешниҳод мекунанд. оё барои ҳунарманд танҳо ҳамин гуна фазо мояи илҳом аст, эҷод аст, ё ин ки метавонад дар дигар сурат ҳам ҳунарманд эҷод кунад? ба ин манзур ки шояд аз як алаи модар илҳом мегирад, шояд аз хандаи як кӯдак илҳом мегирад, шояд завқи ҳар ҳунарманд ҳар хел аст. шояд шахсан худи шумо аз он илҳом мегиред ки вақте ки мебинед ки як нафар бо шинохти асли худ, ҳуввияти худ, аз тоҷик будани худ, аз асилзодаги худ ифтихор мекунад. умуман аҳли ҳунар, аҳли зиё, аҳли қалам, он нафарое ки бевосита бо шеър, сухан, мусиқӣ сару кор доранд, ман фикр мекунам ки бештар яъне ки озодиро мепарастад. бештар барои ҳунарманд яъне ки фазои ором. ин як нуктаи хеле муҳим аст барои ҳунарманд. вақте ки муҳит ором аст, вақте ки тинҷу осоишта аст, ҳунарманд метавонад яъне ки болои худ кор кунад, тамрин созад. аз ин рӯ мо имрӯз хушбахтона бисёр як миллати хеле сарбаланд ҳастем. ифтихор аз он ҳам мекунем ки дар як ҷумҳурии биҳиштосо умр ба сар мебарем, дар як фазои хеле сулҳу суботу амният ки пойдор аст. воқеан ҳам як ҷумҳурии офтобрӯя ва ба мо хоса ба ҳунарманд, хоса ба аҳли қаламу зиё даст дода ки мо тавонем дар як ҷодаи ҳунар яъне ки пешгом бошем. ана ин як нуктае аст ки барои ҳунарманд, агар ҳунарманд ҳар чӣ қадаре ки оромию яъне ки осоиштагӣ бошад, мурғи дили ҳунарманд ҳам месарояд, яъне ки метавонад эҷод намояд. шумо ба насли ҷавонтар чӣ тавсияҳо медиҳед? ҷавонҳои имрӯза хеле зирак ҳастанд, хеле кунҷков ҳастанд, хеле ҷавонҳое ҳастанд ки дурбинанд, дурандеш ҳастанд ва фикр мекунам ки ҳуввияти милливу ҳамун асолати миллӣ ва дарки ҳисси ватандӯстишон хеле боло рафта. ман эҳсос мекунам дар нигоҳи ҷавонон, чун ман дарс мегӯям, дар ҳарф мезананд аз бурду бохти кишвар, аз пешравии кишвар ҳарф мезананд. ман дар оянда умед дорам ки ҷавонҳое ки имрӯз хуб насле ки имрӯз ба воя мерасад, дар оянда метавонанд парчамбардори миллати хеш бошанд ва метавонанд дар арсаи байналмилалӣ ин миллати кӯҳанбунёдро баланд бардошта бошанд. армоғони шумо барои бинандагон чӣ аст? тӯҳфаи мо ҳунармандон суруд аст, мусиқӣ аст ва ман фикр мекунам ки чун дар як диёри биҳиштосо умр ба сар мебарам, як суруде бо номи диёрам ки воқеан ҳам ифтихор мекунам бо ин ватану бо ин диёру бо ин меҳан. баҳри мухлисон бо ҳамин сурудам мехоҳам баҳри тамошобинон баромад карда бошам. ташаккури зиёд, марҳамат. саҳна дар ихтиёри шумост. یا
شرقی پرشانم دیارم شرقی پرشانم دیارم شکوفانی بمانندی عروسان چراغی شرقی پرشانم دیارم واقعا آهنگ مرغوب و متن والایی بود که در یک جایگی کاربست شدند. یادآور می‌شویم که مهمان نوبتی برنامه جشن صبح تاجیکستان بود تاج‌الدین رحیموف، آوازخوان انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. در ماده 44 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اوید به حفظ طبیعت و یادگاری‌های تاریخی درج گردیده است. در واقع دانستن تاریخ و فرهنگ و نیاگان ملت تاجیک برای هر یک انسان این شرفی بزرگ است. حفظ طبیعت نه تنها وظیفه مقدس شهروندی ما است، همزمان هر یک ساکنی که در سیاره زندگی میکند هست باید نسبت به طبیعت غمخوار باشد، چون که انسان به طبیعت بوده نمیتواند. اگر دورتر نظر اندازیم، تشبس‌های پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وابسته به پیشگیری از شدت تغییرابی اقلیم، حفظ پریخ‌ها و تازگی محیط اکولوژی از معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرند. یعنی این ما را وادار می‌سازد که در پیروی به پیشوای ملت به سیاست سازنده و اقدام‌های نجیب این ابرمرد تاریخی توانیم که در حفظ طبیعت، محیط تازه اکولوژی سهیم باشیم و همیشه کوشش کنیم که طبیعت از ما گزنده نبیند. بینندگان عزیز، سوژه نوبتی برنامه ما را به ادامه موضوع می‌پیوندد. солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри душанбе куллан симои худро дигар намуда бо шинонидани дарахтони ҳамешасабз, гулу буттаҳои ороишӣ ва ниҳолҳои гуногуни сояфкан ба ҳусни он таровати тоза зам гардид. ҳамасола дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар мавсимҳои гуногун дарахтони зиёди сояфкану ҳамешасабз, гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шуда, имрӯзҳо воқеан шаҳри душанбе дар тамоми фаслҳо ба шаҳри сабз табдил ёфтааст. با دستگیری و جلب تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه همروزه کاری آبادانی سازندگی در شهر برای مانده شده است و با مقصدی باز هم زیبا گرداندن کوچه‌ها و خیابان‌ها و باغ گلگشت‌های شهر دوشنبه قرار داخلدار رئیس شهر درباره اجرای نقشه شناندن گل‌های موسمی بسیار ساله و درختان در موسم تیرماه سال 2021 و بهار سال 2022 به تصویب رسید. طبق قرار مذکور در حدود شهر دوشنبه در دوام موسم شناندن 263644 بیخ
درخت بوته‌ها به نقشه گرفته شده است که از این شماره زیاده از 77,000 درختان سایه افکن، 66,000 درختان آرایشی، 97,000 درختان میوه دهنده و 23,000 درختان بوتگی را در بر میگیرد. همزمان باید خواهد نمود که در قرار مذکور اوید به شناندن گل‌های موسمی و بسیار ساله درج گردیده است و طبق قرار مذکور در این دوره شناندن زیاده از 12,300,000 گل‌های گوناگون به نقشه گرفته شده است که از این شماره 2,120,000 گل‌های صدبرگ را در بر میگیرد. باید خواهد نمود که در رابطه با مراجعت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به مردم شرفمند شهر دوشنبه راجع به شهر گلریز تبدیل دادن شهر دوشنبه ما تصمیم گرفتیم که در این دوره زیاده از 2.5 میلیون گل‌های صدبرگ در حدود شهر دوشنبه شنانیم. با مقصد مهیا نمودن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت شهروندان و مهمانان خارجی و داخلی، این زمان در حدود شهر دوشنبه 17 عدد باغ‌های فرهنگی و فراغتی فعالیت میکنند که در باغ‌های مذکور تمام شرایط‌ها برای استراحت و فراغت آنها مهیا گردیده است. талошу тадбирҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар самти ободу зебо ва сабзу хуррамгардонии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе баргирифта аз ҳидояту раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба сабзкорию ободгардонӣ гулзору гулпӯшгардонии мамлакат мебошад ки имрӯз ин иқдомро ҳама пиру ҷавони мамлакат вазифаи хеш дониста пайи анҷом додани он мебошанд. бояд гуфт ки ниҳолшинониву гулшинонӣ аз қадимулайём барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хуррамӣ ва шодобӣ мебошад. тавсифу тараннуми гулҳои атрогину сабзаҳои махмалин дар адабиёти ҳазорсолаи тоҷик мақоми арзанда дорад ва бешак имрӯз пойтахти давлати мо шаҳри душанбе дар назари аввал ба бӯстони пургуле шабоҳат дорад ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. моро зарур аст ки ба ин бӯстон гулу гулбута ва ниҳолони навафзуда диққати махсус ҷалб карда шаҳри душанберо ба шаҳри зебоманзару сабзпӯш табдил диҳем. бинандагони азиз, барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистонро ҳамроҳ бо шумо идома медиҳем. این لحظه صحبت داریم با باباجان نعیموف، آموزگار فاکولتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дарҷ гардидааст ки халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад. мегуфтед ки соҳибихтиёрии халқ ва шаклҳои амалисозии он дар чӣ таҷассум меёбад? конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз падидаҳои муҳиме ки дар меъёри он муқаррар карда шудааст, ин падидаи соҳибихтиёрии халқ, пурраҳокимиятии халқ мебошад. ва пеш аз оне ки бояд қайд кунем ки моддаи 6 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон халқро баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон эътироф менамояд. ин заминаи воқеии худро ҳанӯз аз дебочаи конститутсия ё ин ки сарсухани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар меёбад. чале ки дар дебочаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон гуфта мешавад ки мо халқи тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда худро дар назди наслҳои имрӯзаву оянда масъул дониста ҳамин конститутсияро қабул ва эътироф мекунем. албатта ин сарчашма ва оғоз аз он аст ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз на аз номи халқ балки аз ҷониби халқи тоҷикистон қабул карда шудааст ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон эътироф намудани халқ баёнгари он аст ки халқи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 ба тариқи райпурсии умуми халқӣ бори аввал конститутсияи худро якдилона аз ҷониби тамоми халқи тоҷикистон қабул карданд. ва ҳамин тариқ оиди таҳким бахшидани ин гуфтаҳо метавон боз меъёри конститутсиониро номбар кард ки дар ҷумҳурии тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад ва ин ҳуқуқи худро халқи ҷумҳурии тоҷикистон тавассути падидаҳои демократӣ ва бо дарназардошти арзишҳои миллии ҷомеаи ҷаҳонӣ амалӣ месозад ки пеш аз ҳама тибқи қисми дуюми моддаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон шакли олии ифодаёбии соҳибихтиёрии халқ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин райпурсии умуми халқӣ ва интихобот мебошад. ва ҳамон гуна ки шумо савол додед, шаклҳои таҷассуми соҳибихтиёрии халқ дар ҷумҳурии тоҷикистон якум пеш аз ҳама дар
ташкил ва баргузории райпурсии умуми халқӣ ва дуюм интихобот амалӣ сохта мешавад. райпурсӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон зикр карда мешавад, аз ҷониби қонуни конститутсионӣ ба танзим дароварда шудааст ва ҳамин тариқ қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи райпурсӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст ва тавассути он шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, яъне халқи тоҷикистон, ки дар конститутсия мегӯяд халқи тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони тоҷикистон ташкил медиҳанд, дар райпурсӣ дар масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ, сиёсӣ ҳуқуқӣ иштирок мекунанд ва иродаи худро ифода мекунанд. конститутсия дар рушди падидаи худидоракунии маҳаллӣ чӣ нақш дорад? яке аз падидаҳои давлати демократии ҳуқуқбунёд ин падидаи ё ниҳоди худидоракунии маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. яке аз шаклҳои таҷассуми соҳибихтиёрии халқ, ҳамон чӣ ки пештар зикр кардем, ин ташкили мақомоти худидоракунии шаҳракдиҳод аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии ва халқи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. албатта ин падида ё арзиш яке аз ниҳодҳои ҷомеаи имрӯзаи демократӣ ва ҳуқуқбунёди ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. яъне падидае аст, ки аз ҷониби тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сатҳи конститутсия эътироф карда шудааст ва конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳам яке аз беҳтарин намунаҳои конститутсияи ҷаҳон ин падида ва арзиши демократиро дар сатҳи олӣ танзим намудааст. албатта моддаи 7 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ки мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ном дошт, баъди ислоҳоти конститутсионӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ворид намудани тағйиру иловаҳо 22 май соли 2016, номи ин боб мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ ном гузошт, ки ин албатта аз то кадом андоза падидаи муҳим ва арзишманд будан дар давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. албатта баҳри пиёда сохтани ин меъёри конститутсионӣ ва ин падидаи ҳуқуқи конститутсионӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои зиёди сиёсӣ ҳуқуқӣ андешта шудааст ва барои расидан ба ин ҳадафи конститутсионӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон соли 2013 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия қабул карда шуд, ки тавассути он дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ва ҳамчунин консепсияи рушди маҳал дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2015-2030 қабул карда шуд ва албатта заминаи воқеӣ дар ташаккул ва рушди ин падида дар ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳракдиҳод мебошад, ки соли 2009 қабул карда шуд ва мақсад аз ин меъёри конститутсионӣ ва дар сатҳи конститутсионӣ эътироф кардани ин падида дар он аст, ки аксари аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳалҳо, яъне воҳидҳои марзии ҳудудии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳалҳо зиндагӣ мекунанд. қишри асосии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро аҳолие ки дар шаҳраку деҳот сукунат мекунанд ташкил медиҳанд. барои ҳамин барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва баланд бардоштани мавқеи сиёсӣ ҳуқуқии онҳо ва шароити мусоид фароҳам овардан барои амалӣ сохтани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии онҳо ин падида дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи конститутсионӣ танзим карда шуда тавассути дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ муқаррар карда шуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри пиёда сохтани ин ҳадафи конститутсионӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешта шуда истодааст. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо буданд бобоҷон наимов, омӯзгори факултати ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон. тоҷикистон ҷаннати рӯи замин, маъбади тоҷик ҳамин асту ҳамин. зодгоҳи шеъру фарҳангу ҳунар, остони ориёна офарин. ифтихори мо ватандори ватан, ибтикори ҳар накӯкори ватан. тоҷикистон ватани баҷон баробар, ифтихори миллати тоҷик аст. бо сари баланд метавон изҳор дошт, ки имрӯз мардуми шарифи тоҷикистон бо таърихи бою кӯҳану ғанӣ ва шахсиятҳои баруманду бонуфуз дар арсаи байналмилалӣ рӯз то рӯз обрӯ ва эътибори бештар пайдо мекунад ва баҳри ояндаи дурахшон гомҳои устувор менеҳад.
تماشابینان عزتمند، در همین جا برنامه جشنی صبح تاجیکستان بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را انجام می‌بخشیم. به همه شما نیکبختی و زندگی شایسته را تمنا داریم. خاکی وطنم سرمه‌ای چشمان من است، سنگی بغلش عقیق و مرجان من است. پیراهن شاهیم ذکر باسی مهش، پیراهن شاهیم ذکر باسی مهش. پیوند به جانش به خدا جانی من است. ای جان وطنم جان وطنم جان و تنم، آغوشی خوشت بهشتی ارمان وطنم. یک لحظه دلم گر از برات دور شود، شیر و شکرت در دهنم شور شود. سوی دیگرم اگر چو یک آدم غیر، دو دیده من کور شود کور شود. ای جان وطنم جان وطنم جان و تنم، آغوشی خوشت بهشتی ارمان وطنم. از آب و گلت جسمی مرا ساخت خدا، جان در بدنم به نغمه انداخت خدا. از آب و گلت جسمی مرا ساخت خدا، جان در بدنم به نغمه انداخت خدا. چشمی همه مرازی خیش لاقه که دور، یک شاعری تو بخوان و بشنو خدای. ای جان وطنم جان وطنم جان و تنم، آغوشی خوشت بهشتی ارمان وطنم. ای جان وطنم جان وطنم جان و تنم، آغوشی خوشت بهشتی ارمان وطنم. ای جان وطنم جان وطنم جان و تنم.